Dobar dan i dobrodošli na Cinemetar. Ja sam vaš voditelj Tadija i danas gledamo 7,5. Nemoj da ne korim ovo. 7,5 je antology film o 7 grehova. Na Cinemetru sam već pokrio jedan antology film kako je propao rock'n'roll, tako da neću ulaziti duboko u objašnjavanje šta je to. Samo ću reći da 7,5 ne prati najčešći format antology filmova. Nije pravilo, ali antology su obično 3 nekako povezane priče koje između imaju manju četvrtu priču koji povezuje. To su vaši VHS-ovi, kako je propao rock'n'roll i nemam pojma, Tales from the Hood, ajde. Ovaj film je 7 različitih filmova bez te još jedne koji povezuje sem kraja. Umjesto toga imamo samo crnu pozadinu sa nazivom segmenta. Kao što sam već rekao, svaki od segmenata pokriva jedan od smrtnih grehova i pohvatale su ceo spektar od onako do smešno do zapravo emotivnog. Subscribe na Cinemetar kanal da ne bi propustili nove epizode emisije Cinemetar svake druge nedelje i ponekad se ubaci nešto između kao video priči po kojoj je zasnovan film Martirica. Idemo na film. Film počinje ovom jako zanimljivom animacijom koja nam najavljuje šta će se dešavati u filmu. Prvi segment se zove Srebroljublje pohlepa. Radule i Kebuja, tako se zove, snimaju snimak koji planiraju da pošalju Maradoni. Kebuja, dobra ide, je čovek u kolicima i moli Maradonu da mu pošalje $10.000 kako bi mogao da plati operaciju. Jadnik i dres ima i sa tom kosicom malo i liči na Maradonu, pa snimaju na par lokacija. Nazad kod njega kući, oni pregledavaju snimak i ima ravnu kosu. Mogu sam se zakleti da ima kovrđavu kosu. Evo ima opet. Ruska operacija je sigurno jako skupa, tako da ponovo snimaju i traže sada 15.000. Jel on to stoji na nogama? Dobro, moguće da može malo da ustane. On šeta! Sagali su za sve i žele da prevare Maradonu za 15.000. I kolica su dobili od njegove majke koja zapravo ne može na noge. Koja govna! Njima ni 15.000 nije dovoljno, tako da mu traže 20 pa 30.000 i nakon što dobiju ideju od dva lika o kojima ću kasnije pričati, koji se nalaze u, ovo se računa kao bife ili kafana ili samo ćevabdžinica, jel tako, nisam lud. U kafani, ajde da kažemo, gladne oči, dobijaju ideju da traže još. Što bi se troškovima lečenja i boravka u Moskvi iznosilo 125,5 hiljada dolara. Dobro, ovo je bilo smiješno. Računica im se ne poklapa i dalje, nažalost, jer im je malo po 2 Mercedesa, tako da povećavaju iznos zbog stanova, troškova registracije, jebi ga nešto iza majke. Pošto već traže malo više, Radule dobija malo svesti, tako da odluči da ovaj nije dovoljan sa nogama kako bi dobili te pare. Radule će da se pravi kako on ima rak, kako bi uzeo više. U pošti se razmišljaju da 280 nije dovoljno, ali dosta, ajde, snimili su za 280, šta će sad još 20 da se bahati. Gledajući seriju sa njihovom majkom, oni skontaju da nisu preveli snimak na španski, pa napadaju poštu u potrazi za pošiljkom. Nažalost je ne nađu, ili na sreću, u svakom slučaju ne pronađu paket, nego novine gde piše da je Maradona u komi. Svi im snovi propadaju jer nema ko da im pare pošalje, ali nemaju previše vremena da plaču, pošto dolazi policija, mislim jesu malo provalili u poštu, i Radula skače kroz prozor, sad jeste sprat, da li ih ima 2, 3, svakako samo čujemo kako jauče i tu završavamo prvi segment. Neću kao za The Amazing Little Circus posle svakog segmenta davati ocenu jer ih ima 7 i relativno su kratke. Gnev. I ime segmenta i greh je gnev. Znate, kad radim ove snimke, nekada se pitam je li ima potrebe uopšte da pokrivam radnju jer svi znaju. Lupom za tesnu kožu sam imao takav osjećaj. Pa ovdje ne znaju svi film, ali svi gnev toliko znaju da mnogi misle da je ovo zaseban film, a ne deo nečeg većeg. Tadija, koji je pun besa, saopštava čitavom komšiluku kako će slomiti Spahiju. Kako govna? Što metam vaš popodnevni odmor? Jebi ga! Već 3 dana ne pijem bensedine i mnogo sam lud zbog toga! Spahija ga kinjio kada je on bio manji, ali je otišao u zatvor. Za to vreme Tadija, koga su zvali Biberče, je trenirao i gutao hemiju, brate. Realno nije Biberče više od steroida, mu je samo ona stvar Biberče, verovatno. U teretani Tadija se priprema i priča o važnosti mase. Znači plazma, znači jaje, znači krompir, znači šnicla. Znači prvo masa jer masa je mama. Dok drugi posetioci više gledaju da budu izdefinisani i ide scena sa Bruce Lee'em, ajde moram to da ubacim. Kinez, jajem, indijanac, nek ide nek šerce bre, igrački torbice, nek prode patiki za 3 evrića. Šta se ljutiš? Alo, zemljače bre, pa gdje ti je masa bre, pičko jedna izdefinisana bre, prevaro jedna kineska, to je on bre, prevara bre.
Tadija ima pored potrčka i devojku, Koviljku, koja mu pomažu pripremama. Dok momci pričaju o tome kada pravi muškarac Kenja, Koviljka ide po čokoladno mleku i plazmu za Tadiju. A mlečni dan je danas, šta sad? I prolazi pored glavnih očiju, što nam kaže da se ove i ajde vidjet ćete kasnije sve ostale priče dešavaju u istom gradu. Sem ova dva ludaka, Spahija se također nalazi u gladnim očima, tako da Koviljka brže bolje trči nazad u teretanu da javi Tadiji. Brate, samo da ti kažem, Spahija sedi u kafiću. Ovo je kafić. Pa kako kafić, druže? U kom kafiću prodaje 10 ćevapa? Sada kada Tadija zna gdje je Spahija, mentalno se priprema da ga ubije sa ovim solidnim monologom koji traje 2,5 minuta. Kada primetiš da bi prebio Ćaleta, što ti nije poželeo dobro jutro, odmoriš malo od steroida. Pripreme prestaju kad Spahija sam ulazi u teretanu i vidimo da je to samo Rale Milinković koji je usput bio Radoslavov otac u Šeitanovim ratnicima. I ono još 100 uloga. Realno da je Tadija mnogo jači od njega, ali Spahija koristi njegov bes protiv njega i podjebava ga. Biberče, porasti si, a? Sad si biber. Da ti je tuki ko biberče, a? To je moja fora. Tadija je toliko besan da ne zna šta će sa sobom, a Spahija samo nadodaje kako mu je skinuo sve devojke, dok Tadija ne pukne i od besa udari glavom u zid. Kao što obično i radi, samo što je sada prejako udario i razbio sam sebi glavu. Razvrt, požuda. Čudan mi osjećaj ostavlja ovaj segment zato što je tema odvratna i likovi također, ali nekako je glupo smiješan. Toliko su stvari apsurdne da je smiješno nekad. Pratimo, kako sad to da kažem da me YouTube ne obriše, PDF fajlove. Eto, ljude koji vole u Wordu da sačuvaju stvari kao PDF fajl, koji se pretvara da je 12-godišnja devojčica kako bi privukao svoju žrtvu. Na njegovu žalost, umjesto male devojčice, na vrata mu kuca njen otac, koji je malo zbunjen zašto ga 12-godišnja devojčica nije dočekala. PDF fajl, malo je glupo da se kaže, ali moram tako da kažem, se vadi tako što mu kaže da je devojčica njegova ćerka koja je otišla do prodavnice. Stranac je tu jer želi da se postara da njegova ćerka ide na sigurno mjesto jer i ima mnogo manijaka u ova teška vremena. Stranac mu otkrije kako je i pored svega inspektor i neko vrijeme čovjek pokušava da se izvuče iz situacije. Slaže da se razveo sa ženom, da mu je ćerka prespavala kod bake i uspjelo bi mu da kombinacija automatske poruke od njegove majke i komšije nije otkrila kako živi sam i nema nikog. Poražen kaže inspektoru samo da završi sve brzo, da ga ne muči više jer je uhvaćen, ali mu inspektor kaže kako i on voli da čuva PDF fajlove u Wordu. U YouTube. Dobro. Jel kontate što vam kažem počudno? Ovo je priča gdje jedan PDF file se pretvara da je dete i privuče drugo dete, ali umjesto drugog djeteta prilazi mu drugi PDF file koji se pravi da je druga devojka. Realno je glupo smiješno, ali isto tako oni u sljedećoj sceni gledaju devojčice na rolerima i smješkaju se. Baš ono ide od pomalo smiješno do brate samo mi je neprijatno, jako brzo. Ako ništa, makar jedan od ovih monstruma će pretrpeti kaznu pošto ga pregazi auto dok pokušava da spasi devojčicu. Neumerenost u jelu i piću. Proždrljivost. Lepar ide na sastanak, momak je malo ljakse, ali valjda neće imati previše problema jer mu je drugar rešio dolazak na mjesto gdje oni mogu da jedu i piju koliko hoćeš. U stvari je to jedan od onih alternativnih umetničkih događaja gdje je umetnik malo puko s mozgom, ali ima hrane. Dok su tamo, oni samo jedu i jedu, momak se ponaša kao totalna seljačina i prekida govor. Kasnije se spuštaju dole gdje vide konkretnog mesa. Ne punčevi i masline, pravo meso. Okruženo sirovim pilićima, jagnjećim glavama i snimcima gdje se životinje ubijaju, imaju pihtije i ćevapi. Prilazim čovjek koji radi tamo i govori im kako to da ne jedu, pošto i to meso dio eksponata, ali oni ga ignorišu dok devojci ne bude muka i ne povrati, a momak jede i smeće. Njihovo iživljavanje se završava kada im priđe obezbeđenje i izbaci ih zbog uništavanja eksponata. Na kraju i dalje su zadovoljni jer su se najeli i pre nego su bili izbačeni, poneli su pihtije koje sada jedu. Gledajući TV naiđu na emisiju o eksponatu na kom su bili gdje im saopšte odvratnu istinu. Eksponat je bio o ljudskom bahaćenju po pitanju ubijanja nedužnih životinja, ako to već nije bilo očigledno.
Ova svojevrsna remek dela napravljena od ljudske masti dobijene sa Vojnomedicinske akademije, tačnije sa odeljenja za liposukciju, završila su, bojimo se, u želucu nekog od pregladnilih posetilaca izložbe. Ovaj odvratan završetak bi iskreno hteo da zaboravim, tako da idemo na sljedeći segment, gordost, oholost. Pratimo bračni par u emisiji koja je otprilike kopija Ko hoće da bude milioner, samo sa parom umjesto jednom osobom. Mislim, hteo bi da volim ovaj segment više zato što je voditelj legenda Lane Gutović, ali onako na kraju. Muž je sveznajući Scott koji se sladi tuđim neznanjem i bavi se tenisom umjesto nekim pravim stvarima. A žena je iskompleksirana i želi po svaku cenu da dokaže da je i ona također pametna. Na par pitanja muž zna odgovor, ali ne želi da odgovori jer ona zna, pa nek odgovori. Dok se ona jedva nekako izvlači jer neće da prizna da ne zna odgovore. Kada dođu do jednog specifičnog pitanja koji ona jednostavno ne može na glupost da izvuče, iskoristi pomoć poziva. Pozove svoju sestru i pita je za odgovor. Ona umjesto toga počinje da vređa njenog muža i govori kako je nju propastio svojim stilom života i da zaslužuje da ostane bez nje i bez svega ostalog. Ti si jedan iskompleksirani jadnik i ne zaslužuješ moju sestru. To muža podosta pogodi i toliko mu je ponos povređen da ne želi da odgovori na pitanja. Za divno čudo žena spusti loptu i moli ga da odgovori tačno i kako će o svemu pričati samo da se vrate kući da uzmu pare. Na posljednjem pitanju vezanom za tenis također muž odbija da odgovori dok ga žena preklinje da bi osvojili novac, ali on u posljednjem trenutku kada upije svu njenu patnju odluči da odgovori. Na njegovu žalost rekao je Connors umjesto Conor, pa voditelj to prihvati kao da je mislio na muškog tenisera Connors, a ne žensku Conor i oni izgube 4 miliona. Maureen Connolly, ej! A ja znam sve o njoj! Pretposljednja po redu, očajanje u lenjosti, lenjost. Prati dva kriminalca koji žele da opljačkaju par arhitekti. Mislim, kao arhitekte su par, ne par komada arhitekta. Mada imaju par komada, dobro, ne vas. Čekaju da arhitekti izađu i oni upadaju u zgradu. Ne radi lift, a oni žive na 23. spratu. Realno da sam ja njih dvojica, ja bi odustao mimo love koje oni možda imaju. Oni zapravo kreću se penju, ali je teško i alat koji nosi je težak, tako da jedva dolaze do 10. a kamoli 23. sprata. Prilazi im komšija iz dela sa PDF failom, znači u toj su zgradi, i oni njega zamole da im digne alat na 23. sprat. Na kraju oni doguraju do 13. sprata i nema boga više. Odluče da odustanu i zamole momka da im vrati alat dole. Usput on vežba za planinarenje pa ide u stepenice 100 puta. Pošto od ovog nema ništa, oni odluče da obiju prvi stan na koji naiđu. Vrata su otključena svakako, tako da nema potrebe za obijanjem i u potrazi pronalaze vežbanku jednog od lopova. Prisjećaju se Milice učiteljice čiji je izgleda ovo stan i ona je tu u stanu. Ona je već jako stara i dementna, tako da misli da je na času i počinje da predaje njima dvojici. Na redu je muzičko, pa oni počinju da pevaju tako lepo da to nju prosto dirne i dobije srčku. I sada na kraju najčešći srpski greh. Zavist. A primjer zavisti, ona dvojica koja su bila u gladnim očima od početka. Rekao sam da će biti lokacija bitna kasnije. Njih dvojica se zovu Banjac i Musa, usput izbjegavao sam generalno da dajem likovima imena, ako nema potrebe, jer verujem da bi svima bilo previše da sam opisivao ko je ko i ko se kako zove. Musa i Banjac, kao i mnogi propali matorci, troše svoje vreme i krivi su im svi koji su uspjeli u životu nešto dok oni troše svoje postojanje. Ali ipak to ništa ne bi rekli čoveku u lice, već samo kao lešinari pričaju iza leđa. Jel možete primijetiti kakav tip ljudi ja ne volim? Čist primjer je Bosanac Bure koji dolazi sa novim autom. Gladne oči je njegov lokal koji drži sa svojom trudnom ženom koja treba uskoro se porodi. Došao je u grad pre 5 godina i već je uspio čitav svoj život lepo da dovede u red. Kako bi mu napakostili, prvo ga podjebavaju kako su ćevapi iz Leskovca bolji i dok on nije tu sipaju mu su u rezervoar. Sada kada mu se novi auto pokvario oni su zadovoljni, ali ako ništa uspio makar svoju ženu da dovede do bolnice. Kasnije uveče njih dvojice i dalje sede tamo pa im Bure dolazi sa dobrim vestima. Žena mu se porodila, dečak je. On je naravno srećan, rodio mu se sin, ali oni ne dele istu sreću jer jednom je makar došao do mozga kako ništa nisu za svoj život uradili. I sad idemo na najzajebaniji deo filma. Bure dobija poziv kako mu dečak ne diše i sada je na aparatima. On u panici sjeda u kola, ali ne može da ih upali, pa za volanom je samo slomljen čovjek.
Osjećajući grižnju savest, Musa i Banjac kreću sa njim taksijem do bolnice. Na putu do tamo Bure krivi sebe zato što je bio pohlepan jer nije rekao ženi da leži i odmara jer je trudna. Stvarno je tužno vidjeti kako se realno dobrom čovjeku dešava toliko loših stvari i baš svu krivicu svaljuje na sebe i kada nije kriv. Oni dolaze do bolnice gdje počinjemo sa krajem. U kraju vidimo Radula sa slomljenom nogom, inspektora sa slomljenim svim otprilike, devojku i momka na pregledu zbog konzumacije ljudske masti, muže i ženu slomljene zbog izgubljenih 4 miliona i 2 lopova koji stoje pored Milice učiteljice, što nam govore da su se svi događaji desili istu noć, generalno blizu. Lopovi odluče da budu tu uz svoju učiteljicu u njenim posljednjim trenucima i počinju da pevaju. Cijela bolnica zapeva i učiteljica umire, ali jedan izgubljeni život povraća drugi. Buretov sin počinje da diše i plače. 7,5 je jedan od onih filmova koji je dobar i zanimljiv, ali poznat po par scena do tog nivoa da ljudi nemaju ni pojma odakle te scene dolaze. Znate na šta mislim, šejtanov ratnik tip filma. Što se tiče segmenata, reći ću nešto kratko o svakom, poređanih od najlošijih do najlepših po meni. Oholost. Nažalost, ni Lane Gutović ne može popraviti iskreno pomalo dosadnu priču. Nisam osjećao ništa prema ljudima jer su loši ljudi koji izgube sve zbog glupe greške. Dobro i požude. Ponovo kažem, samo neprijatan segment. Glumci su dobri, ima i par smiješnih fora, ali generalno je samo neprijatna priča i scena na kraju je pogotovo bila podosta odvratna za gledanje. Pohlepa. Prva i među dosadnijim, ali ono što ovaj deo ima kao prednost jeste to što je prvi. Pa ide šok kada shvatimo da su oni svi loši ljudi, šok kada im se nešto loše desi, to jest ja kada sam vidio da su oni skočili, ja sam mislio da su obojica umrli i praćenjem tog primjera mislio sam tako da je i Tadija umro i da je inspektor umro. Na kraju ispalo da nije tako, ali šok je bio na početku. Ne pretjerano zanimljivo, ali šokantno jer je prvi, pa ga stavljam iznad ova dva. Proždarljivost. Mnogo šokantniji od prethodnih zbog konačne kazne. Podosta teško preneti za format cinemetra zato što se oni samo bahate ceo segment i to bi mogao da objasnim u 2 rečenice, ali imaju tu dosta zanimljivih i nekada smiješnih trenutaka. Lenjost. Nije baš prvi dobar, mislim i da su svi prethodni na skali od ok do blizu dobrog, ali definitivno prvi koji mi je baš bio dobar. Segment je jako smiješan, to mu je najveća prednost. Krajnji deo sa učiteljicom jako pomalo korni i dalje je bio podosta zanimljiv i podsjetio me malo na Malu noću muziku. Zavist. Posljednji je realno najemotivniji segment koji spaja sve ostale. Odlični likovi, lepo pogođene emotivne note, u pravim trenucima naravno i mislim samo mi se svidjelo, ne znam šta hoćeš da ti kažem. Gnev. Dobro druže, šta si mislio da ću kažem ko je najbolji? Ima razlog zašto je svaki mali delić podijeljen na internetu milion puta. Na kraju kao celina ovo je podosta poseban film sa svojim usponima i padovima, ali su se po meni lepo poređali. Početak te šokira i impresionira sa dobrim dijelovima, sredina te pomalo smori, ali se posljednja 2 segmenta pojave sa odličnom atmosferom i celinu pretvore u jako smiješan i interesantan film. Metar je iskusio svih 7 smrtnih grehova i kaže da preostalih pola dobije 80%. I to je to. 7,5 je izašao 2006. Reditelj Miroslav Momčilović je nastavio sa poslom režisera, ali po meni se mnogo više proslavio kao pisac za Kad porastem bit ću kengur, Ivkovu slavu i Vikend sa Ćaletom. U svakom slučaju, ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i recite mi koji bi film želeli da pokrenem sljedeće. Hvala vam na gledanju.